tukin chu kan street vlogging a peng dang kan han tilo kanga Lunglei Sabji Bazar area vel kan thlir lok don ani hey inrin ni tuk ani a chome zuar te thom na zuar te tin ami pui mi bir hrim po hei an zinoi noi meya inrin ni jing hi hei Lunglei Sabji Bazar a hianin mi an thanem thei viu meya tuna kan mulai te po hi hei agriculture office kot vel bor adia second hand zuar te tin athil dang dang zuar te pon oma Lunglei hian Lunglei Bazaar hian second hand na tha thin khop maya bikin mei che ho hian nuaman ti thin ani second hand thin lampanga hetiang lampang tui tan chuanin Lunglei Bazaar hi second hand thin na than ti thei khop mai tuna kan mulai te po hi hei nge ni second hand nan lo thing mol a hei classic te ni chowa thom na lum lampang te po salakal view ome heng lai Lunglei inrin ni jing bazar ania mi chetla vel kan han en kol thuk thokong heng lai hi chome bazar ania Sabji Bazar main building hian saka wangina chhaka hianin building lian lutuk lawa hian in benga maro chu dor te chome zuar tan te porem chang em thowa hei tunna hian hei kan hmuang hian mi hring po veiwa kan tam khop mai an ji deuh noi noya heng lai Lunglei Sabji Bazar Chanmari veng chunga mi ania inrin ni tuk hi chuanin heng lai hi alun thei em hei second hand thingan tamani tukin chu inrin ni jing hi chu second hand thin na tan rem chang boka an thing na sakhop mai hlomina hei lo ham mol pol te pon omani an en kol thok thukanga mi an tam em awang hianin thalak te po hirem lutuk lawa kan en kol deuh thok zel don ani hei henga te po hian sa te thil zuar dang an oma Lunglei Sabji Bazar hi inrin ni tuk na hi chuanin mi hring an tam thin khop mai an mulai ang hian hei an zino nowa second hand bok mai hi tam thin ani tin chome te po leitur om tha thina chome tharlam tak om thina ni Lunglei kho che vel atang te hianin inrin ni tu ka hian ron pho thina van ne te sai rep thul thu hi vel angani khua kan soi seng om lowe chu atang te chuanin chome an ron zuar thina tina bazar thu sa te pon oma ei kong sir vela po second hand thing anom deuh sapa e Lunglei Bazar hi chu second hand thin nana tha tian soi thin ania second hand om tha niang nu hol te mei che ho nu la ho te hian thin nu man ti thin mai Lunglei Bazar hi chu ming than ve na tak pakhat ani ome heng lai tuna kan mulai te po hi hei second hand an lo thing mol hlom mai Lunglei Sabji Bazar le che vel bor ti la ti hianin a sei the mai ome hei chome zuar te po kan hmuang hian an oma